UMLA ka Kongres na Umsning Constituency Dr. Celestine Nengdo hakan Riotrik Julio Labu Jingli ya kacing dawa cok keseng Voice of the People Party VPP pan kami ya ke reservation policy kan ajing mungto ya ke cai benrio khasi jantia lene lakan ketak penban yaki ula keren yakini ha kapor padang ajing keren ha kacing elang paipa kabalong ha umsning hnen kasngi ban pensai syaki paipa halor kacing ngau jong u habaya dai bakane kamat kabathenem baha menta haba pediang ya karai jong ke sorkar bantung daga komiti jong kirustar lene ke expert committee ban bisyar pat pule sani baha syapang kamat reservation policy Dr. Celestine Long bakane kadai kamat kepadon kam banda pule jelio bat bisyar penia baha bat omban sukentu ya kipai buhur ban mi baiba bat ban susah dengan haba khod ya kinong ilam keseng BPP kibomla ban yasya nong elam keseng kongres ulong ba kacing hi jong kinong elam ke BPP tolong bandawa kami ya kabah thungkam thungjam handrai kar haduk menta kimlong ki pesai abaya dai ba kacing dawa joki lakan a jing mento yaki cai benriu khasi ba jantia lane lakan long bonban kacing ma yaki labu jinggeli Dr. Celestine susu ulo benram ba kacing sya tangan bala penlong da presiden keseng BPP uba Arden Milar bersaya moy bandawa kami ya ke reservation policy kalong kecing kring ya ubai ba handrai kene kamdon jing syai halor kecing dawa hakano kanong rim la penlong ya kene kecing dawa ulah di susu la kecing mut kalong babaro la jai benriu kata ki khasi jantia bagaro kenya kun kelum ha kasyatri jong prapo persen kelum lang kawai ne ki kwa bagabaha kadai ban khamno liang sia kacai benriu khasi yawa jantia haba maham ya ki paipa uba Celestine mula keli kanji ayupat ledakan korbar sagaying besar barkan bahano tang 10% ya barok lai jai benriu bar kebasak 10% kinlek sia ki on reserve ekspor komiti belatau dak sorkar jela kamla ban yai lai ya kamandal commission report habaya dai bar kiyeng besar high court bar supreme court hakaba kala kadau syai bahkan omdon kono kacai benriu kabala ban yo 10% reservation handrai hame khalia gijai benriu khasi jantia bagaro kiyo prapo persen ulong ula kadau syuru Basyen hadin baka BPP kalaweng ya gajing ya ke UMLA ka Raja Bala Konstituensi Dr. Asad Saman malapan pau ya kajing dawa basyong hok da benta ki on reserve ru kumjo ulong bagane kamat kalong kepadon kam ban pikir bha namar leda omle da kajing snotho bajing perkhat kala ban wanra ya kajing ngosotho jingmut hapadeng kijai benrio beper jong gajela kabapho bapeng